Бұл мекен биздики. 80% мұсылманбыз деп көкірегімізді ұрабыз. Мұсылманшылық үшін мешітке келіп, сажда қылып, рүку қылып шығып кетішпен түгенбейді. Ислам жашаудың бардық тармағын өз ішіне қамтиды, урматтуу мұсылман бір туған. Біздің динimiz бұл, біздің ең ұлы бағалы нәрсеміз. Эмне үчүн ушундай улуу таза динди башкаларга жакшы көрсөтө албайбыз. Биз ролду жакшы ойнай албай жатабыз. Ислам менен жашай албаган үчүн адамдар исламдан карат кылып жатат. Мусулмандарды сөмөй менен көрсөтүп шылдың кылып жатат. Пайгамбарыбыз айтат: "Баллигу анни валау ая." Менден бир аят болсо да жеткизгиле дейт. Бир сөз болсо да жеткиз. Иманга, исламга чакыруу ар бирибиздин мойнубуздагы фарзыбыз. Бир гана жамаат таблиг, же давачынын башкасынын, же имамдын, же казынын, же муфтинин милдети эмес. Ар бир мусулмандын перзенти болгондон кийин каның мусулмандын каны болсо, Раббим Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам десең, иманга, исламга кызмат кылуу сенин милдетиң. Пайгамбардын бир сөзүн болсо да билгениңде айлана чөйрөңө кудуретиң жеткен жерге жеткизесиң.